U nedavno, može se slobodno reći, programskom intervju za beogradsku politiku Milorad Dodik je izgovorio ključnu reč – dekolonizacija. Mi ovde vodimo antikolonijalnu borbu. Ja sam vođa antikolonijalne pobune. Bosnu niko ne može da izgradi i popravi. Ovo je na štetu svih. Zar Bošnjacima ne bi bilo bolje da se usmere na ono čime mogu da upravljaju, jer Banja Lukom sigurno ne mogu, niti će moći. Pozivam i njih da budu deo pokreta antikolonijalne borbe, dekolonizacije. U tom slučaju sam spreman da sa njima razgovaram i budem deo dogovora. Ono što Dodik govori u kontekstu Bosne i Hercegovine može se komotno proširiti na ceo srpski prostor. Neophodna nam je beskompromisna antikolonijalna borba. Neophodna nam je dekolonizacija, piše Aleksandar Pavić u kolumni za portal Sve o Srpskoj. Najviše je ta dekolonizacija potrebna narodu, a najmanje takozvanoj, odnosno samozvanoj eliti. Onoj eliti kojoj je najvažnije mišljenje čak i najbeznačajnijeg stranca, preciznije zapadnjaka, jer niko drugi u svetu osim zapadnjaka nije opsednut nametanjem svojih vrednosti, stavova i recepata drugima, ocenjuje Pavić. Onoj eliti koja se poistovećuje sa zapadnim kolonizatorima kako bi sa što veće visine prividne društvene moći i materijalnog bogatstva mogla da gleda na običan narod. Onoj eliti koju je sramota što pripada narodu koji se bar nekim delom još uvek nije pretvorio u civilizovanu bezličnu potrošačku masu. Da bi se postigla dekolonizacija prostora, potrebna je dekolonizacija svesti i uma. To je sa kolonizovanom elitom nemoguće. Ta elita samo predstavlja posljednji talas turčenja na ovim prostorima, odnosno poistovećivanja i saživljavanja sa trenutnim okupatorom ili hegemonom zarad privilegija i penjenja na društvenoj lestvici. Poturči se plaho i lakomo, kako reče besmrtni vladika Rade. I to plaho i lakomo se onda pretvori u gore kolonizatora od samog kolonizatora. Oholo sa domaćom rajom, a ponizno prema pravom gospodaru. To je ta elita koja je, kako podsjeća Siniša Ljepović, bila spremna da satima čeka u redu na vrelom julskom suncu u Užičkoj ulici samo da bi zaslužila čast da stisne ruku svom božanstvu, svom velikom belom ocu, američkom ambasadoru na dan američke nezavisnosti, kaže Pavić. Normalnom, običnom čoveku je to teško da poravna u sopstvenoj glavi, samo ponižavanje radi čestitanja tuđoj slobodi. Čestitka za šta? Uspeh u poduhvatu za koji sami nemaju hrabrost ili ipak samo obično ljubljenje ruke gazdi. U svakom slučaju, sve to je najmanje veze imalo i sa nezavisnošću ili slobodom. Srbi nikada nisu bili kolonizatori. Moderni zapad je kolonizatorska civilizacija i oni drugačije očigledno ne umeju i neće. Pomalo je zato tragikomično slušati domaće zapadnjake kako se upinju da se u ime nekakve demokratije integrišu u kolonizatorski zapad. Oni zapravo, nastavlja Pavić, žele da se uključe u podelu mrvica od kolonijalnog plena, od kojeg današnji zapad dan danas živi, pa da onda umiruju svoju savest pričicama o ljudskim pravima. Žele da budu makar i korov u Boreljovoj bašti, da i oni saučestvuju u novom lovu na domoroce i divlje zverinje u džungli izvan SAD-a i Evropske unije, uključujući i u sopstvenoj zemlji. Naravno, Dodik je na prvom mestu mislio na Bosnu i Hercegovinu, koja je prvorazredni primer kolonijalnog projekta, sve sa stranim visokim predstavnikom koji misli da može da nameće zakone, smenjuje demokratski izabrane političare, da se dere na lokalnu boraniju koja je svoj kolonizovani status prigrlila i ne želi po bilo koju cenu da ga se odrekne, jer je bez toga ništa. Ali tu su i strani, odnosno zapadni ambasadori koji se i dalje ponašaju kao kolonijalni namesnici, dok su im usta puna evropskih integracija, zbog čega je Republika Srpska napravila konkretne korake ka dekolonizaciji i prekinula kontakte sa američkim i britanskim diplomatama. No čak i pre toga Dodik nije propuštao priliku da javno negoduje na svaki pokušaj zapadnih ambasadora da se mešaju u unutrašnje stvari Srpske, odnosno komentarišu stvari koji ne treba da ih se tiču, podsjeća Pavić. Znači, čak i pre formalne dekolonizatorske odluke, ponašanje vlasti Republike Srpske je već bilo antikolonijalno. Današnja borba za dekolonizaciju srpskog prostora predstavlja nešto više od borbe za slobodu. To je praktično i borba za opstanak, konstatuje Pavić. Govoreći u svom intervju o Amerikancima, Dodik je istakao:
Oni gube svet i bore se za zone uticaja. Na nas su stavili šapu i rekli da smo njihova zona uticaja. Ne želimo da budemo njihova zona uticaja, jer to znači da će Britanija i Nemačka ovde sprovoditi antisrpske politike. Na prvom mestu se mora konstatovati ogromna razlika između ovakvog pristupa i onog koji se najčešće može čuti iz Beograda, u stilu Rusija je daleko, mi smo deo Evrope i od toga ne možemo da pobegnemo i tako dalje. Ako Republika Srpska ima snagu, a najpre volju da se odupre pogubnom usisavanju u novu antisrpsku sferu uticaja, onda i Srbija, a konačno i Crna Gora, mora da je nađe. Na reči Kristofera Hila da nam je put na istok zatvoren na duže vreme, srpski dekolonizatorski odgovor uz demarš za mešanje u naše unutrašnje stvari treba da bude: a ko si ti da nam držiš predavanje o tome na koji put treba da zaboravimo? Drugo i možda još važnije je da se zarad srpskog opstanka i budućnosti po svaku cenu potrudimo da ne budemo njihova zona uticaja, jer u toj antisrpskoj zoni uticaja mi ne bismo imali čemu da se nadamo. U toj zoni uticaja, dok ne dođe do nekog opšteg prevrata, glavnu reč vodit će oni koji bi da nam trajno otmu Kosovo i Metohiju, ukinu Republiku Srpsku, trajno rasrbe Crnu Goru i unište Srpsku pravoslavnu crkvu. Mi bismo kao narod u toj njihovoj zoni uticaja bili osuđeni na tiho umiranje i nestanak, ocenjuje autor. Treće, kroz borbu za dekolonizaciju našeg prostora mi se priključujemo globalnoj borbi za ravnopravniji, multipolarni svet u kojem naši nacionalni interesi jedino mogu da se ne samo odbrane, već i da se dodatno promovišu i unaprede. Zbog svega toga nije više Evropska unija ta koja nema alternativu, već je to upravo dekolonizacija, koja je zapravo samo najnoviji izraz neugasive srpske težnje i borbe za slobodu i nezavisnost, utemeljene u istinskim duhovnim i ljudskim vrednostima, zaključuje Aleksandra Pavić.